Angikhuleke emakhosini aseNdlunkulu ngibingelele umholi weqembu uBulawayo, ngibingelele umhlalo weqembu uSompisi nabo bonke abaholi beqembu leNkatha, kakhulukazi eMkhanyakude lapho engihlala khona we-IFP eMkhanyakude. Ngithi njalo zodlulisa kubo bonke abaholi nabahlali baseMkhanyakude naseqembini leNkatha ukuthi siqembu le-IFP sidlulisa ukukhulu ukuthokoza ukuthi namhlanje uMEC Mokokotha elethe umlawuli eMkhanyakude, lapho khona kubonakala ukuthi awusebenzeki kahle, imali zabakhokhelela azisetshenziswa kahle ngoba sike sabona la khona kuvela ukuthi 151 million okwakumele ufakele abantu amanzi basejozini ungazi uzubafakela. Siyakhumbula futhi abanoswanondabuya lapho lokwavela ukuthi kunemali ezangena kodwa amanzi uzube manje abonondaba abazi wathola. Sisothi ke sidlusa ukukhulu siqembu leNkatha eMkhanyakude ukuthi egcineni intando yabantu baseMkhanyakude ifezekile ngoba bonke ababevotela imama nje kuzobelethwa ukuze kusizakale abantu baseMkhanyakude bethole amanzi. Sizothi ke siqembu leNkatha eMkhanyakude siyameseka umlawuli ongenile ukuba uNdwandwe ukuthi akasiqondise eMkhanyakude ukuze abantu baseMkhanyakude bethole idingo efanele, ungagcini kuthiwa idlelele imali kodwa mase kuthiwa ikuphe kwenzile kwabonakala. Sizothi ngalokho siyameseka ubaba uNdwandwe, sithi njakazenza umsebenzi uyafuna behind yena bonke ubuholi be-IFP eMkhanyakude, bese sithi zonke iy'mbeya zaseMkhanyakude siyafisa ukuthi zimiseke ubaba uNdwandwe okuyizimeya yasemhlabelengana ejozini befike hlabisa umuntu uba ukuthi lapho khona bedikeka khona besondele eduze besupport ubaba uNdwandwe ukuze abantu basekuhlaleni bethole idingo ezifanele. Sizothi ke simbongele nobaba umeya waseMkhanyakude ubaba uMdaka ukuthi egcineni labo ababekhuluma ukuthi akenzi kahle udla imali nani akusekho ke manje uqaqula ngoba ungene nophenyo ukuthi walufakiwe namhlanje akusenzi ukusebenza ngemanje ngemiswa ukuthi uyamnyanya noma umnyama uyamthanda, uzosho uphenyo ukuthi uyathinteka noma akathinteki. Lokho siyambongela ngoba abantu basebenzisa umiswa nasentweni yomthetho. Lokho kwenza eMkhanyakude siyafisa ukuthi kuqhubeke kwenze bonke basibala ngoba ugcina abantu bengcola kodwa kungekho la khona ukutholakala ukuthi nakho umuntu akwenzile. Sizothi sambongela ke umeya waseMkhanyakude ukuthi egcineni usezogezeka ngoba lokho kwenzakalile uzogeza igama lakhe. Bakukhona akwenzile kuzoshupheka, bakukhona futhi akwenzanga kuzoshupheka. Siyeke phambi sibekana amabala ingekho into ephathekayo. Sithi namhlanje ke siyamcela naye asupporte uphenyo olukhona ukuthi konke bazobe kudinga abanikeze ukuze naye agezeke aphile kahle. Sizothi ngalo magama siyathokoza ku-IFP sithi nje abantu abaqhubeke ngonyaka 2026 unyaka ozayo beqhubeke bevotele i-IFP bethembe i-IFP eMkhanyakude yona kuphela yobanikeza